So this is a classic look Raya Haji. Biasa prep skin dulu, Kak Pinas pakai Prime Set Refresh. Prime Set Refresh ni dia sangat love ya untuk prep skin. Dia ada efek smooth dan juga dia memang bagi hydrating on your skin. Okay, this is primer untuk kulit kering, which is Stay All Day Hydrating Primer. Dia sangat sesuai untuk kulit kering. Untuk concealer ni macam biasa Kak Pi nak pakai Make It Glow Foundation in the code Honey. Untuk kening efek natural, Kak Pi nak tak pakai gel, tak pakai sikat untuk lukis. Saya pakai brow tint pen daripada Mais ni juga. So kita akan terus kepada foundation. Yang ni Kak Pi nak pakai Luminous Set Foundation daripada Mais in the code Honey. Satu pump tak sampai pun. Dan Kak Peanut akan mix Coat Snow daripada Make It Glow. Kita blend. Kulit Kak Peanut ni kering. Of course lebihkan luminous tadi daripada Make It Glow. Macam biasa, apply, swirlkan macam ni sampai tutup lubang pores ataupun lubang parut korang. Spray brush ni kering, tak perlu basahkan. Spray 2 kali, Stay All Day Matte. Yang ni dia soft matte je. Dia ratakan, bagi semua foundation kena dekat brush yang kita spray dengan setting spray tadi. Pilihan foundation kalau nak lebih cerah pada skin boleh, tapi make sure you kena faham tone you apa supaya you tak salah pilih shade and nampak kelabuness nanti. Cream contour Kak Pi nak pakai 01 Toasted Break. Kak Pi nak buat kat hidung je hampa nak. Blusher cream Kak Pi nak pakai code Berry Cake. Akan dab-dab atas tangan dulu macam ni, baru Kak Pi nak akan apply dekat my cheek. Sebelum pakai loose powder, Kak Pi nak pakai Stay All Day Setting Spray yang matte dulu buat teknik sandwich. Loose powder, skin grill in the cookies crunch. Dulu dekat tapak tangan, baru set. Set ni sangat love lah untuk siapa yang selalu bermasalah bila dia set je bedak bercapuk. pipi, Code Ambitious, palette yang ni, Mais Dream Girl palette. Blusher, Code Compassionate. Base mata Kak Pinas pakai Brown Sugar Blusher. Shadow kali ni untuk look klasik ni Kak Pinas pakai Code Maple Waffle. Warna yang sama untuk bawah mata. Dan Kak Pinas ambil warna brown yang ini. Shimmer kita akan pakai warna ni dengan warna ni. Second colour soft yellow. Dia pula. Yang ni Kak Pi nampak macam agiosal sikit. Dalam mata yang sama dekat area waterline. Apply mascara. Let me finish my eye look dengan bulu mata. Eyeliner pen panjang sikit macam tu. Nampak? Letak shimmer sikit. Design jangan terlampau yang menonjol untuk look klasik ni. Touch up kening pakai brow Cara Mais. Yang ni Code Taupe. Dah touch up. Sebelum touch up, highlight sikit. Kita akan lock makeup kita menggunakan Stay All Day Matte lagi sekali. Ini adalah Mais Code Dodol. So macam mana? What do you think? Hampa suka tak look klasik ni untuk ayah haji kita nanti? Macam biasa daripada jauh look ni.